ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryasohoye raporo ivuga ko igisirikare cya Mali n'abandi barwanyi bo mu bindi bihugu bakoze ubwicanyi bukabije bwahitanye abantu 500 mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'abajihadiste kuva itangiye muri 2012. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika yatangaje ko impande zihanganye muri Sudani ku mugoroba w'ejo kuwa kane zashyize umukono ku itangazo ryemeza inshingano zabo mu rwego rwo koroshya ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibiganiro biganisha ku mahoro bikomeje. Ubufaransa bwongeye gushimangira ubwitange bwabwo n'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu mirwano y'abajihadiste muri Afurika, bwamagana ariko ibivugwa ku busumbane bw'ibyo ukora muri Ukraine ugereranije no muri Afurika. Amerika yishimiye ko Afurika y'Epfo yiyemeje gukora iperereza ku birego byo kohereza intwaro mu Burusiya nyuma y'uko irakajwe no kuri iki gihugu kigurishayo intwaro rwihishwa. Perezida wa Tunisia Kais Saied yijeje isi ko mu gihugu cye hari umutekano nyuma y'uko umupolisi arashe abantu 5 bagapfa. Kais yatangaje ibi asa nk'uhumuriza abakerarugendo bakunze gusura Tunisia.